Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze muri aya makuru yacu tugiye kubagezaho, ikaba ari inkuru rero imwe tugiye kubagezaho yihutirwa, aho muri RDC abarwanyi bagera ku 4,000 barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ngo bamaze kugera mu murenge bavuye mu misozi y'i Burundi. Rero akaba ari amakuru akomeje guhererekanywa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agaragaza indi ntera mu ihindagurika ry'umutekano muke umaze igihe muri aka karere. Niba udukurikira ariko ukaba utarakora subscribe, nyamuneka turagusaba urebe ahanditse subscribe ukandeho, urebe handitse like hari agakumwe kareba hejuru naho ukandeho, bityo amakuru yacu ujye uyabonera ku gihe kandi akomeze agere no ku bandi. Ibi bijyanye rero ibi bije nyuma y'uko abarwanyi bagera ku 4,000 b'imitwe igize ihuriro rya P5 bavuga ko bamaze kugera mu gace ka Murenge gaherereye mu misozi miremire y'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Aba barwanyi rero bivugwa ko baturutse mu bice bitandukanye birimo Burundi no mu misozi ikikije aka karere. Bakaba rero bari bamaze igihe bakora imyitozo ya gisirikare mbere yo kwerekeza muri Kongo. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye avuga ko urugendo rwabo rwasojwe ku wa gatandatu tariki ya 4 Mata, aho bageze ahitwa ku Ndondo, ahazwi kuba ahantu h'ingenzi mu migambi ya gisirikare muri kariya gace. Icyakora ikintu cyatunguranye kuri uru rugendo nuko aba barwanyi bavuga ko bageze i Murenge badafite intwaro. Ibi byatewe n'inkongi y'umuriro iherutse kwibasira ububiko bw'ibitwaro bw'intwaro bwari mu kigo cya gisirikare cya Musaga i Bujumbura, aho bivugwa ko ibi bikoresho byinshi byari byateganyirijwe aba barwanyi byahatikiriye. Iyo nkongiro y'umuriro ngo yangije cyane ibikoresho bya gisirikare birimo imbunda zikomeye, imyambaro y'abasirikare ndetse n'indege zitagira abapiloti zizwi nka drone zo mu bwoko bwa CH-4. Hari amakuru kandi avuga ko izo ntwaro zari zimaze kwimurirwa muri icyo kigo zivanywe mu kindi cya Mwaro mu rwego rwo kuzitegura koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byatumye rero imigambi ya gisirikare y'aba barwanyi ihinduka, kuko bageze i Murenge nta bikoresho by'ibanze byo kurwana bafite. Gusa nubwo bimeze bityo, amakuru yemeza ko bakiriwe n'abarwanyi bo mu mutwe wa Gumino usanzwe ukorana n'ingabo za leta ya Kongo, aho bayobowe na Liyetona Nyamusaraba Alex, uvugwaho kuba afite ubunararibonye mu bikorwa byo muri kariya gace. Imikoranire rero hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwaro ikomeje gutuma uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo burushaho kuba indiri y'imitwe ifite inyungu zitandukanye. Ihuriro rya P5 ririmo umutwe wa RNC uyobowe na Kayumba Nyamwasa, rizwiho kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, rikaba rero byakomeje gushaka uburyo ryagura ibikorwa byaryo mu karere. Uku kwimuka rero kw'aba barwanyi benshi bajya i Murenge gushobora guhindura isura y'umutekano muri aka karere, cyane cyane mu gihe ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro bimaze igihe byiyongera. Abasesenguzi bemeza ko kuba aba barwanyi bageze mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo bishobora gutuma habaho ihangana rishya hagati y'imitwe isanzwe ihakorera n'iyinjiye bushya. Hari kandi impungenge ko nubwo bahageze nta ntwaro bafite, bashobora kuzishaka mu buryo butandukanye, haba ku bufatanye n'indi mitwe cyangwa ku isoko ry'intwaro ritemewe. Ibi bishobora rero kurushaho gukongeza umutekano muke muri kariya karere. Abaturage rero bavuga ko n'abaturage bo muri utwo duce bakomeje rero kuba mu bwoba, cyane cyane abatuye Umurenge n'ahandi hafi yaho, aha amateka y'imitwe yitwaje intwaro yabasigiye ibikomere byinshi. Ni mu gihe rero ubuyobozi bwa Kongo bukomeje guhangana n'imitwe itandukanye ikomeje kwiyongera ikaba yiyongera ku wundi mutwe munini
nk'uyu wa P5 bishobora gushyira igitutu ku ngabo za leta ndetse bigakomeza gutuma akarere kose k'ibiyaga bigari gakomeza kuba ahantu h'ingenzi mu mikino ya politiki n'umutekano ihuza ibihugu byinshi byo mu karere. Ibi rero byose bibaye mu gihe hakomeje kugaragara impinduka mu mikoranire y'imitwe yitwaje intwaro, aho imwe igirana amasezerano n'ubuyobozi bwa Congo, indi igakomeza kurwanya ubutegetsi bw'igihugu bitandukanye rero mu bihugu bitandukanye byo mu karere. Turakomeza tubakurikirane iby'iyi nkuru. Reka tubasuhuze kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose, dushimira cyane wakoze subscribe. Nawe utarakora subscribe tugusaba gukora subscribe kugira inkuru n'ibiganiro bica kuri uyu muyoboro ntibikagucike. Usibye ibiciro bya lisansi hasobanuwe izindi ngaruka mbi 5 zidashobora kwirindwa intambara ya Iran igiye guteza u Rwanda. Ingaruka z'intambara iri hagati ya Amerika, Israel ndetse na Iran zatangiye kugaragara no mu Rwanda, aho ibiciro bya lisansi n'ingendo rusange byamaze kongerwa, bigira ingaruka ku mibereho ya buri munsi y'abaturage. Uyu munsi rero intebe y'ubwanditsi y'igisubizo.com badusesenguriye izindi ngaruka mbi zidashobora kugenzurwa na leta ziri cyangwa se zamaze kototera ubukungu bw'u Rwanda nk'igihugu. N'izamuka rero ry'ibiciro bya lisansi mu Rwanda rifite inkomoko ku isoko mpuzamahanga. Ingaruka zihita zigaragara ku buzima bwa buri munsi. U Rwanda rushobora guhura n'igabanuka ry'umusaruro w'ubukungu hariyo GDP. Ifaranga kandi n'isoko ry'imari bishobora guhungabana. Ubwiyongere bw'ibiciro cyangwa se inflation bushobora gukaza umurego. N'urwego ngenzuramikorere rero RURA rwaraye rutangaje ko guhera ku wa 4 Mata 2026 saa 12 za mu gitondo igiciro cya lisansi cyazamutse kiva ku mafaranga 1949 kuri litiro kigera ku 2303 by'amafaranga y'u Rwanda. Mazutu nayo yazamutse iva ku 1948 y'amafaranga y'u Rwanda igera kuri 2205 y'amafaranga y'u Rwanda kuri litiro. Uru rwego ntirwazuyaje kwemeza kwirizamuka rifitanye isano n'ihindagurika ry'ibiciro bya peteroli ku isoko mpuzamahanga ryatewe n'ihungabana ry'akarere k'uburasirazuba bwo hagati gafite uruhare runini mu gutanga ingufu ku isi. Uretse lisansi n'ibiciro by'ingendo kandi rusange byahinduwe. Mu mujyi wa Kigali igiciro fatizo cyashyizwe kuri 59.2 ku mafaranga y'u Rwanda ku kilometero ku mugenzi, mu gihe ku ngendo zo hagati y'imijyi kiri kuri 41.5 ku kilometero. Ibi bizatangiza gukurikizwa kwa 6 Mata 2026. Dore izindi ngaruka mbi rero badusesenguriye ziri kototera ubukungu bw'u Rwanda mu gihe intambara yaba ikomeje. Irindi zamuka rikabije ry'ibiciro by'ingufu. Kuva ibitero byatangiye ku wa 28 Gashyantare, Iran yagabye ibitero ku mato anyura mu nzira ya Strait of Hormuz, inzira inyuramo hafi 20% bya peteroli na gaze ku isi. Ibi byatumye rero urujya n'uruza rw'ayo mato rugabanuka cyane. Igiciro cya peteroli yo ku rwego mpuzamahanga cyahise kizamuka kigera ku $106 kivuye kuri 72 imbere y'intambara. Gaze yo mu bwoko bwa LNG nayo yazamutse hafi 60%. Kuba Qatar Energy yarahagaritse ibikorwa byayo bya LNG ni nyuma y'igitero cya drone cyaturutse muri Iran byarushijeho rero gukaza ikibazo, kuko Qatar itanga 20% bya LNG ikoreshwa ku isi hose. Ibi byatumye rero ibihugu byinshi cyane n'u Rwanda rurimo bishaka ubundi buryo bwo kubona ingufu ariko ku biciro biri hejuru cyane. Igabanuka kandi ry'umusaruro mbumbe w'ubukungu bw'igihugu GDP naryo rishobora
kugaragara. Izamuka ry'ibiciro by'ingufu ryatumye ibihugu byinshi bitangira kugabanya ikoreshwa ryazo. Mu bihugu birenga 85 birimo n'u Rwanda, ibiciro bya lisansi byarazamutse. Usibye mu Rwanda kandi, leta yakanguriye abaturage kwirinda ingendo zitari ngombwa. Ibihugu nka Palestina na Philippines byashyizeho gahunda y'akazi k'iminsi 4 mu cyumweru gusa, abandi bakozi bagakorera mu rugo. Ahandi nko muri Sri Lanka, abaturage basabwe kwiyandikisha mbere yo kugura lisansi. Izi ngamba zose zigamije kuzigama ingufu, ariko zigatuma umusaruro w'ubukungu ugabanuka kuko inganda zitagikora nk'uko byari byitezwe. Isoko ry'imari n'imigabane